uretse kuba bafite igikundiro, ni n'abagabo binjiza amafaranga menshi atagira ingano. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe abasitari, abakinnyi ba filimi bafite amafaranga menshi kurusha abandi muri Hollywood. Reka nkwibutse ko iyi channel yitwa Rukezo, tukaba tukugezaho ibiganiro ku basitari b'abakinnyi ba filimi uba wakunze, tukakubwira utuntu tw'ubwenge ku ba influencer bagiye batandukanye. Nimba wumva uri interested ko twajya tubana, reba nanditse subscribe maze ukandeho, maze ufungure inzogera kugira ngo tuzayucikwe n'ibiganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Kandi nawe wakanze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Reka dutangire turebera hamwe top 10 y'abakinnyi ba filimi bafite amafaranga menshi kurusha abandi muri Hollywood. Reka dutangire no ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga umukinnyi wa filimi arakunzwe cyane, Adam Sandler. Akaba abarirwa amafaranga angana na miliyoni 440 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa 9 tuhasanga umukinnyi wa filimi uzwi cyane, Kevin Hart. Akaba abarirwa mu gaciro ka miliyoni 450 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa 8 icyamamare uramuzi cyane muri filimi z'indwanyi, Arnold Schwarzenegger. Akaba abarirwa nawe agaciro ka miliyoni 450 z'amadolari ya Amerika, anganya n'uyu dusanga ku mwanya wa 9, Kevin Hart. Hasanga umukinnyi wa filimi, umwe mu bakinnyi bakinnye filimi nyinshi muri Hollywood, Robert De Niro. Akaba abarirwa agaciro ka miliyoni 500 z'amadolari ya Amerika. Alizanganya na mugenzi we ku mwanya wa 6, George Clooney. Akaba abarirwa agaciro ka miliyoni 500 nawe z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa 5 tuhasanga umwe mu bagabo wari uzwi ko nawe ari we wa mbere ariko kugeza uyu munsi bakaba baramukuje hari benshi, Tom Cruise. Akaba abarirwa agaciro ka miliyoni 600 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa 4 turasanga umukinnyi w'umuhinde ari kujya ukina filimi muri Hollywood, amazina ye yitwa Shah Rukh Khan. Akaba abarirwa agaciro ka miliyoni 730 z'amadolari ya Amerika. Akaba yaje ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 turasanga umusore bita Dwayne Johnson, abenshi bamuzi nka The Rock. Akaba ari dusanga ku mwanya wa 3. Akaba abarirwa agaciro gasaga miliyoni 890 z'amadolari ya Amerika. The Rock akaba ari ku mwanya wa 3 muri top 10 twaguteguriye y'abakinnyi ba filimi 10 bakize mu gihugu cya Amerika muri Hollywood. Ku mwanya wa 2 tuhasanga umukinnyi wa filimi Jerry Seinfeld. Akaba abarirwa agaciro gasaga miliyoni 950 z'amadolari ya Amerika. Akaba ari ku mwanya wa 2 abantu twaguteguriye kuri uno munsi. Ku mwanya wa 1 tuhasanga umusitari, umukinnyi wa filimi Tyler Perry. Akaba abarirwa biliyoni 1 y'amadolari ya Amerika. Akaba ari we uri ku mwanya wa 1 mu bakinnyi ba filimi bakize mu gace ka Hollywood muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hamagara Gustave niko nitwa, wakoze kureba iki kiganiro. Muri iki kiganiro kikunyuze kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwa n'ibiganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Ciao ciao, hasta la vista.